İbn Mas'ud деген улуу сахаба Safa деген тоого, Safa Marwa hajga барганда билесиз, Safaga чыкты дагы тилин кармады, мындай кылды. Кийин айтты, факала я лисан, ey til dedi. Ey til, kul hayra tan'am. Жақсы сөз сөйле, ийгиликке жетесин. Bir nimatка жетесин. Waskut ani şerr taslem, jamandan tıyılgın, aman bolosун, salamat bolosун. Min qabl an tandam, erteң өкүнбөстөн burada. Ey til, жақсы сөз сөйлөгөн ийгиликке жетесин, жамандыктан тыйылгын, aman bolosун, erteң өкүнүп калбастан мурда dedi. Ошондуктан баягы көп хадисте айтабыз, урматтуу мусулман билип турган, жөнөкөй эме кылбаш, жакшы көңүл бурда. Ва мен юмин биллахи вал йаумил ахир. Ким Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине, ахирет күнүнө ишенсе, фалякул хайран, жакшы сөз сүйлөсүн, ау ла ясмут, жебин чыкпасын дейт. Иманды Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине, ахирет күнүнө ишенген имандуудун bir аламат белгиси жакшы сөз сүйлөйт экен же үн чыкпай турат экен. Keyin İbn Mas'ud aytты, ey til, жақсы сөз сүйлө, ийгиликке жетесин, жамандыктан тыйыл, аман болосун, өкүнбөстөн мурда dedi дагы айтты. Мен пайгамбардан укканмын dedi. Пайгамбар Aksarul hataya ibn Adam min lisani, adam balasının en köp hataları tiliden bolot dedi. Adam balasının en köp getirgen katası tiliden bolot dedi. Oşondan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem musulman kim dese ne dep жүрөбүz? Al muslimu men salimal muslimuna min lisanihi ve yadihi. Musulmanın tiliden, koludan başkalar salamatta bolsa oşol musulman deydi. Emi tilinden özüңө oylanıp görçü. Senin tilinden başkalar salamatta, senin kolundan başkalar ziyan körbödü. Je oturup alıp birödü uşaktaysın, birödü gıybat kılasın, birödü tildeysin, birödü akarat kılasın, biröge kur domat aytasın, biröge jala jabasın. Tilin taza olsa, senin tilinden, kolundan başkalar aman bolup ziyanın jetpese, maşallah sen çınığı musulmansın.